e whakawhi mua kau nangari na ulama mai pas mai, whahoko e taulunga ke tanga ki e te au, mai whaholo ke whawharangi ka tanga e whiawhiri. Laka pia mai. I named the art of the Ulama group Langakari of Vaikopuna with the vision that it becomes a platform to develop, to nurture, and to define the arts of Tongan dancers in the USA. See
Katag mo ito pas pasimay, kau finemoy, na fatakanto ay tawulunga ke fatu taanga, frapatono ke frafe falang lang yung kunemena hekato ang FFN. Penamo aki teo ay na ni falewe ay tau toki ilwa hea ay toy na toki talanwa. Mari.